Reka nkwereze ikaze muri politiki na diplomasi, reka nkwereze ikaze mu makuru agezweho cyangwa se mu makuru azindutse muri iki gitondo. Reka twinjire mu makuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko turahera muri Goma, nkubwire by'umwihariko Nyiragongo hariya impande usatira Goma, ni izi ngabo z'Ababiligi n'umujinya udasanzwe ku basirikare babo 8 bitabye Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bishwe n'izi nyeshyamba cyangwa se n'umutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya cyangwa se muri iki gitondo ni amakuru atugezeho, by'umwihariko turi gukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'Umuseke cyangwa se Igihe, ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye biri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakubwira ko rero aka kanya ni ibitero bidasanzwe cyangwa se ni ibitero byagaragaye bigabwa kuri izi nyeshyamba za M23 cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe witwaje intwaro waje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usaba ko iki gihugu cyacibwamo ibihugu bibiri. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akavuga ko rwose mugomba kuvuga muvuye aho ngaho, nta na rimwe yakigera yemera ko igihugu cye gicibwamo ibihugu bibiri kugira ngo uyu mutwe wa M23 nawo uba wakemera kugira igihugu cyawo, ndetse urongera unasaba yuko rwose uyu mutwe wakemererwa kujya mu gisirikare cya FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta y'Kinshasa kugira ngo bafatanye kuba bayobora kino gihugu. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi agakomeza anabigarukaho ndetse abishimangira avuga yuko bagomba kuvuga bavuye aho ngaho. Nkwereze ikaze muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere hageze ndekuze ukanda subscribe ugasharinga video. Reka twinjire mu makuru nyirizina ari kuvugirwa muri East Africa, ariko by'umwihariko munyemerere nze no kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda nkubwire amakuru ahari, ndetse nambuke mu gihugu cya Evariste Ndayishimiye nkubwire amakuru ahari kugira ngo tubashe kubana n'amakuru agiye kugira ngo tubashe kubana n'amakuru agiye atandukanye. Reka ninjire mu makuru ari kuvugirwa by'umwihariko ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'aka kanya ni imirongo cyangwa se n'aka kanya ni amakuru agezweho. Navuga ko abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bagabye ibitero bikomeye cyane muri iki gitondo ahantu rwose ku birindiro bya M23 by'umwihariko ari Nyiragongo. Ni ibitero bigabwe bifatanya Abarundi, Ababiligi, Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bifatanyije, ndetse bagabye ibitero bihambaye cyane ku mutwe wa M23 cyangwa se ku mutwe witwaje intwaro wa M23. Navuga ko ni amagambo cyangwa se yavuzwe n'inyeshyamba za M23 zivuga yuko cyangwa se ziburira yuko rwose isaha n'isaha zasubira muri Walikale, mu gihe abarwana ku ruhande rwa leta ya FARDC bari bamaze kuba basesekara muri kano gace ka Walikale, ndetse bagaragara bavuga yuko bahikuye mu buryo bwo kugira ngo bajye muri Iduha muri Qatar babone uburyo baganira no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibyo ngibyo rero baje kubivuga ndetse babivuze baburira ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya FARDC zifotoreza muri Walikale, by'umwihariko bawaza FDNB bose bari bageze muri kano gace, ndetse bafatanyije n'Ababiligi nyuma y'uko M23 yari imaze kwivugana abasirikare bagera ku 8 b'Ababiligi by'umwihariko, kandi harimo n'umwe utwara amadrone agaba ibitero kuri izi nyeshyamba za M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo murabizi ko iki gisirikare cy'Ababiligi cyagaragaye cyinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite intwaro zihambaye ndetse n'amadroni ahambaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nicyo nakubwira cyo ku munsi w'ejo leta y'Kinshasa cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kuba afata rutemikire yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, mu by'ukuri aho agiye kuba yajya ngo kugura intwaro zihambaye, ndetse ngo agashaka na drone z'intambara bagiye kuzajya bifashisha ku mirongo y'urugamba. Kabone ko rwose ngo ibi biganiro byaba bigiye guhuza izi nyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC cyangwa se na leta y'Kinshasa byaba nta kintu bitanze. N'ubundi ni hahandi yale ni yale, ngo n'ubundi ntacyo bizatanga, n'ubundi bazahita intambara izahita itangira kwaka. Navuga ko ibi bitero rero cyangwa se iki gitero cyagabwe no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ndetse
cyangwa se kikagaba cyegera Goma. Navuga ko ari akandi gashya, cyangwa nyuma yo kuba bigaruriye Walikale ndetse bakanatangaza amagambo bavuga yuko rwose ubu ngubu abari tayari kuba bakirukana izi nyeshyamba amahanga yose yamaze kuba yazamagana, ndetse bakomeza kugenda bashinja u Rwanda ko rugira uruhare mu gufasha uyu mutwe wa M23 cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro wazengereje iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose ko amahanga yose yamaze kuba yagenda abishyiraho akadomo, ndetse akamara kugenda afatira igihugu cy'u Rwanda ibihano bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndetse bamwe mu bayobozi cyangwa se James Kabarebe yamaze kuba yafatirwa ibihano, ndetse ngaramutse agiye hanze y'amahanga cyangwa se hanze y'igihugu yahita atabwa muri yombi, dore ko ngo n'imitungo ye iri hanze yamaze kuba yafatirwa rwose. Ibi ngibi rero bikaba bivuze ko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kugenda gifatirwa ibihano n'amahanga agiye atandukanye. Ububirigi nabwo ngo bwamaze kuba bwafatira ibihano ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko umubano wari uri hagati y'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda wese rwose urangira, dore ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame we avuga yuko adatewe ubwoba n'amahanga, ndetse ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gito ariko nta muntu uzakivogera ku mutekano wacyo, cyangwa se ngo agishinje bitarigeze bibaho, ndetse ko rwose banyuze mu bibazo bikomeye cyane, ko rwose kandi amahanga yarebereraga nta n'umwe wigeze aza kurutabara. Ndetse rero ngo ni nayo mpamvu nta muntu ugomba no kuza kurukanga, kuko ngaho rwavuye ni kure cyane bitewe n'ibihe bibi rwagiye runyuramo. Nkubwire ngo rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakuza gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo dukomeze tubane n'ibiganiro bikurikira.